Kubule pi bara man kasngi balang jong katayo upo Francis Wiakando ya pau hajan mut ki ha Saint Peter Square badu address yaki daga kubo jong kajing kermen kajing ne kajing aiman sim ban yo la ban rung sha kap Saint Peter Square ngah ban mi dang step hangap nang ban yo syong haga jaka bangala ban yo i upo Francis hangne piniu i Sibon ba ki sijur ki ba na sida biato ki ba kwa ban yo jinggerku nau po Francis lakumno kindon kumba ars pa jur ki ba na sida biato ban yo kendo yau po Francis kedbang rang up da nilai kenta ha kapor kendai puji po Francis ulami naka Saint Peter selfie kendo ekibreu I got. Kublai ini penuh lah. Viva Papa. Viva. Yang kandar ni. Yang naik ni. So I was the huge for. I see sunlight. Twice you got a chance to see him. Nice. But nice video took, no? But take a selfie. Palat silak tamut kibreu ki wan man kasni balang ban yoi yau po Francis. Upo ulai geleng ban kublai ya kibreu ban haga jaka ban ki khanarit usange ban u kerku kerdo yaki. Po Francis lawan biang sini, lawan Yai biang sini. You take me also, man. Free. So you take me. Video man taking.
Francis Arqueo siya grandson.